But I wonder, maybe that's bullshit. Maybe, in fact, the only thing that is really good about America is that it's the only pure German country in the world. I mean, what drives America is the Protestant Germanic work culture. That's what people from all around the world they want to be a part of that work culture. And they have nothing in common, and they don't want to have anything in common, except they all want to be part of the Germanic Protestant work culture. I have squeezed sexuality and art, contemporary art, and he's here in Congo, but now he's changed it a bit, and he's saying art is the continuation of politics by other means. Sugar Daddy come here. And here over in Somalia we have Female Genital Body Art Festival, because, I mean, those guys, the kind of art they do is really weird. The title was, How Do We Make Afghanistan a New Sweden? Well, I don't know, and the article didn't know either. United States over here with too much art and too much pussy, and China here with too little pussy and too little art. And that's changing. That's changing rapidly, because, as we all know, the news numbers, they indicate in between there's space for fun. Like, for example, here, in between. Exactly in between. We have Cuba. Island of the cultivated prostitutes. Cuba is the only country in the world where the prostitute might have a PhD or master. What I think we should do is remove the Jews. Now, I know many of you will say, that is awful. But for their own sake. I mean, look, Israel here, and now Israel doesn't exist here anymore, this is Palestine, is surrounded by Arabs all around. It's going to be like Kosovo again. There are going to come more and more Arabs, and in the end, things will go wrong. For the Jews' own sake, let them live in America. America and Israel are the best of friends. And so I've put them down here in Florida, that says Jewish, because Florida, lots of sun, lots of space, and it's old age pensioners. I mean, they won't disturb or make any problems for the Jews. Lots of space there. Der er bare for meget tid og for lidt fisse i de her lande her. Det er rigtig, rigtig træls at bo der. Omvendt, hvis man boede hernede, det er jo rigtig fedt, fordi Florida, som man jo kan se, så er det her i USA, det er jo ikke Afrika, vi har. Texas og Californien her. I Florida, der er en masse gamle mennesker. Mændene dør først, det vil sige, der er et overskud af gamle kvinder. Det vil sige, der er en helt masse fisse, og der er en helt masse tid, fordi de pensionister, de venter bare. Hvis man nu skulle gøre det fornuftigt, så skulle man jo tage halvdelen af befolkningen her og smække herned i Florida, og halvdelen af Floridas befolkning og smække op i Yemen og Oman. Så ville tingene passe, og alle ville være glade. Der ville være lidt mere balance. Moving over here, we have a little scheme here, and it reads like this. Here we have if sex is, and it has 4 possibilities: traditional, subtle, violent, experimental. And the art is traditional, subtle, violent, experimental. Well, if the sex is traditional and the art is, say, for example, violent, then the future must be transparent. Hershey Skull and Warhol's Marilyn, they have married and they had a child. This child grows up and marries the Muhammad cartoon, and together they get 5 children. Det knytter jo an til, kan man sige, den kosmopolitiske verdensanskuelse, som knytter an igen til det lystbetonede. Og det grundlæggende lystbetonede, det er jo reptilhjernen. Det er jo altså overklippe. Det har vi hernede, på tangent, Kai Mohe. Vi har det også på arabisk. Og igen, så har vi det knytter an til dopamin, belønning. Modsat det gammeldags, med at det skal gøre ondt og være ubehageligt og være frygtsom.
pray, pay and obey, nemlig det religiøse. Den har et modstykke, og det er nemlig derovre, det er accelerationen. Artificialisering og acceleration er to primære dynamikker i vores tid, og de er, om så at sige, to sider af samme mønt. Der har vi i Østafrika, hvor mennesket startede, der har vi den oprindelige form for plastikkirurgi, nemlig forstørrelse af bryster. Vi har jo, hvis vi lige skal kigge på det, der har vi jo lige sådan nogle herovre. Så breder det sig ud over hele verden, og det kan vi se her i form af, at det bliver mere og mere avanceret plastikkirurgi, og så breder det sig ud i hele verden, og vi er nu i en situation, hvor at vores partner er unødigt grimme, og vores børn er unødigt dumme. De nære her er helt vildt med den her, der skal vi det hele billede. Efter jeg har fundet ud af, at der er så kamerbilleder, der er på rigtigt, der er det noget, jeg vil med det, men det her, det ser helt skidt ud. Nej. Det er jo simpelthen deprimerende. Her gik vi og troede, at liberalisme var rigtig godt, og kapitalisme, det var virkelig noget, der rykkede. Og hvad sker der så? Så får vi sådan en krise, og alt hvad vi troede, det var forkert, fordi i virkeligheden, så er socialisme godt. Så dem, der ikke var smarte før, de er lige pludselig smarte og omvendt. Nogle, der er rigtig smarte nu, det er jo kineserne så. Fordi de har ovenikøbet gjort det så smart, at de er socialister, kommunister og kapitalister på en og samme gang. Det er deres tid nu. Det er der ikke nogen tvivl om. Og vi har også det store kinesiske rige her. Alle er glade. Tibet er kommet hjem. Der er en plan for generalplan for Øst. Japan opfører lidt som kinesere, så går det hele. Og så buller vi ud i verden og overtager der. Vi har også lige Anschluss her. Taiwan er kommet med. Og så har vi en gammel ven her. Det var faktisk ham, som åbnede Kina til Vesten. Og kan man sige, det er ham her, der afhængig af hvordan man ser det, lukkede eller åbnede Rusland. Vi har lidt lebensraum, vi har brug for noget plads, så vi rykker ind i Mongoliet på et eller andet tidspunkt. Så har vi lige den her haram og halal situation her med Syd- og Nordkorea. Det må de selv lægge orden med. Godt, så er vi klar til at lave hele verden godt og grundigt socialistisk. Mændene drikker sig fulde, og kvinderne de søger mod Vesten. Det er simpelthen ligesom at være på månen. Det er stilhedens hav deroppe. Når nu kineserne kommer til at overtage det hele, og det er dem, der styrer klatten, så er man altså godt stillet, hvis man ligner en kineser. Der må man sige, at der er en del af det danske kongerige, der kan de ånde lettet op, de skal sgu nok godt have det fint. Det er grønlænderne. Grønlænderne, de ligner jo kinesere. Så hvis Kina ser gyldne tider i møde, så kan man forestille sig, at det samme gælder for grønlænderne. Og hvis nu bliver for mange her i verden, og man ikke vil have så mange kinesere, eller folk, der ligner kinesere, altid husk, brug kondom. But the 21st century will go further. We'll try and find even more truth. And how? We're going to separate him from himself. We are going to detach his mind from his body. We're going to make him into digital codes so he can go anywhere.
And then we can make a new world. And when we're attached, when we separate the body from the mind, we can also create new times. We can get more time, and we need time. The average person from Swaziland only has 14,454 days to live in. Uzbekistan, world average, 24,000. Japan, the winner, 30,000. We need more time. One way of getting more time is slowing time. Make time last longer. Now, art can't help you with that. Art in itself is slow. It's a slow space. But for you to be slow and thereby expand time, we need to do something else. What I'm gonna do from now on, every time I do a painting, is I'm gonna equip the painting with a bag of kava root from Polynesia. Now this stuff really makes time go slow, very slow. And the good thing about it is not on the EU list of forbidden drugs, not yet anyway. So this is going together with this picture, and they're gonna live together.